Nyotin ganas memang tak bereh troba bula bepi mantongna. Bang Rahman ni bak bang pres cukup bereh di kerja. Di Syahbudin anak nak gecungke dengan Pak Ade dua-dua. Di Bang Rizky di Blok Kupi ke Bang Endi senior lama. Masa awal na Bang Musri Jino diganti Bang Burhan aja. Di Bang Lahudin jak Blok Kupi ngon Bang Royani di Sigli anda. Abang Yusni pemuda liceh cukup bereh di loading dua. Di Bang Fadil tebal kumis cukup manis. Tak kalem rupa, tidak marah, tidak egois, wajah manis, awet muda. Bang Nandapi cukup bereh, one moto je